Sai sin gipriang subay pi perlok sya ka McDonald Renja YouTube channel. Te mata ka sin kai pi kumno ba pin register yal di ha ka e-district Mikhalia. Kam tam ngi ki porlok dau shibun shong yeng ting la ban le e ban le ka office te ka don gi ka tu ka ni ba pila ban le na la de pila ban le na yeng la jong. Te mata ngi la ban jai direct how Chrome tho e-service Mikhalia. E-service Mikhalia anda lawan ke page, klik di e-service Mikhalia. Kan sawan klik home page, nang tas klik sign in, register, nang ta saya don't have an account, register here. Mau klik itu, nang ta satok ke kerteng ke jong pi, ngantong ni sam, nang ta satok ke email ke jonga, kam de ke email nang susu pen i pihak kena rukom. pinchna@gmail.com บัดนำเกล็ดบัดถอยกับ Gmail บัดกับ number phone กับจงพีนางตาถอย number phone กับจงพีเดี๋ยวสไตล์ไปpassword จงพีอุดบันลงอุบักคลันdi ban thọ lang bad udak red dak he bad ki number la neki special character mo kimi ki address ki hash nang ta ki dollar mo tang ta sawat diat ke jela ayu pisang tingi awat jela Mikhalia nang ta satho unit captcha number lai r san iwe nang ta submit ta kasawan sakawe ka box ka batho OTP verification link has been sent to your email and phone number te ke OTP kan send sa ka email ka jong pi nang ta wat let ha ka email ka jong pi sampai OTP nang ta satho itu OTP ba pio ka email but sa type beri OTP ba pio ka mobile number jong pi mentang nga ham asupen IAP te ngai la de ngala da register lupa anda pitap I validate ta sa login nalawan kan ke page tho ka Gmail ka jong pi ba pi mene ba pi tho tu ka yu nang ta bat password nang ta kasawan kan ke page na pitap login kasawan kan ke page ka role ayu citizen nang ta hang ne page pila ban i view profile jong pi ba pi tho kerteng na du mene nang sedang register nang tu nang ta pila ban edit profile jong pi ada kadon ke jing makalah yang tai pila ban edit ya ka pila ban change password ru password barim bat password bat mai nang ta pan scam shushu te mentangin page service ayu kidan ha Mikhalia kini ki service ki badan ha Mikhalia ba pher pila ban check hi na ki mobile jong pi la si kan nom clear hang ne te pila ban page hi da ki mobile bat ki laptop ki jong pi ba pila ban le na yeng kidan ki service ki ba pher mata kan ke covid fake news verification income certificate insurance of e-pass ban le pass nang ta ban yale kini ki license ba pher nang ta ban le kini ki non forest land certificate ban register ya ginong rep ro phila ban le nang ne nang ta phile ban register ya ka society cooperative society jong phiru phila ban le nang ne ladap kidan ki ba prashnong parthau jong phi phila ban register nang ne ki nang ta phila ban le shibun teli ki service ki don hadu ndriu pu pra teli ki service haka jela Mikhalia jongi haka jela Mikhalia jongi ki ba phila ban le online residential certificate caste certificate mo select tribe select caste nang ta kisania citizen certificate phila ban le na kini te try kalong ka ka ba dan cimentoy shibun na kabanta jongi jela Mikhalia kermen ba sarkar Mikhalia ngi juga kanang asyusyu ya ta online services knang bangi ki nong snong joka jela Mikhalia baro insuk ta ka bangi la ban le na yeng kata ka we ka bangi don kam ngi ban penbiang ki kot kisla ki batkna adang ngi le kanu ka online services te matang ngi la ban track adang ngi la ban track application jongi hang ne nadu tarik ayu ngi le hadu ka tarik ka bakanu ngi le se ka dei nadu arparik bin lai arjar arpwe hadu arparik basan arjar arpwe tingla akiat data haneng shibun mo nga le sidal tribe ki priu ba katukan ngot
initiate mo ngilak ban pet hang ni ta ngilak ban pet iki incomplete kamot ki bangi patla ban pendap ini ki service ki bangi la le kublai shibun perlok ya kapor ka jongpi te na wat nam klet ban like ban share kam tam ban subscribe ya ka channel ka jonga te kublai shibun ngi sakandu pat ha ka we ka video kabangan sapen mi te song ba wat nam klet ban subscribe mo perlok kublai shibun kublai share jarmu